Bishop Twina Mujuni ebyona yabigamba obu yabayebembire kushaba kwa Nohiri aha kanisa bwera Nyanja. Ruhanga ko yahagira umuntu stane bwayo kuringo mu iguru yasuma umunsi yatanisa ruhanga n'umuntu ekibi cyatanduko. So ekibi nicyo cyarenzere Yesu kurwo mu iguru kwiza kuzura umuntu. Bishop Twina Mujuni nagira ngo abikiriza bangire kwikiriza Yesu nko mujuni wabo bahugira mu kibi ekibamugize. Bangwera ari abantu ababeira abasinzi ebyetunguka tubarwa n'ubereye. Hari abantu ababeira abashambani ebyo kugira ngo ari yarugamu agire ikindi cyaba kirwasa abo bamwe bakamarwa bamaze uruhendwara. Umuntu nagenda yiba bamukoma amara amagara yego n'umucyo. Ekibi nikimuzya nikipumpuza nikibuza plan nishaba hano bakugera imbabazi. Dean wa Western Kore Diocese yasima Bishop habo kushaba nabo ari Cathedral. When nitwe nk'abantu tukundane mureke tukundane kandi ukunda umuntu kugera icyo wamuhereza ekirungi ekikubasa kumugasira kuko kuranga yatwira umwana we nitwe tukundane kandi twendezane ebirungi emirimo ekibuzire konka tenda kusimba His Excellency Kaguta Museveni omulaine ekyo murebero mu Eastern Uganda mwamureba Karamoja ayino obulamu bwaine kandi obulamu twena twakwihurira tukakwetegereza tukakuteeka mu nkora tubasa kwija kwihaho kumanaginga kumitigatinga ekintu kya unemployment. Sima mukama kora mapira bizu bakuzire n'imyaka y'imyango niyo nyinabizu kumijana bonje mbere nabo ikintu kusimira umurigone ni bisima ngo twira magana y'ibisima. Obwensi yona iri kuzaguza amazaro ga Mukama witu Yesu Kristo abikiriza mu district ya Shema baraburwa okushabana bakora. Okuraburwa ko kwahwebwa yo munyishengero ahabwa municipality ya Shema Dickson Colin Kateshumbwa ari mushanga Catholic Parish muri Shema omu kitambo cha misa ecyayebemberwa bwana mukuru Reverend Father Genesiyo Nwagera. Ahabukuba nuko kurara nushaba wabo takuzire turukubasa kutere rangana ona yabo kugerachi abakweya so tatire n'urukuru twebire twebazira de tema manje abara bakekanye ese kureba bire detayi tumumenti yonga umukano kusoma atataba gambara kakarati mu ishomero ikubirira hati kunyokorira amagosa mure. Yes, so mutwara amashomero iyo ikora isa ikingasoma no mwiga nikikara Nabwanyuma Kateshumbwa yahayo miliyoni mushanju ezo kugura entebe z'ekereziya ya mushanga Parish atiyo nuko bwana mukuru Reverend Father Genesiyo Nwagera okumusima. So nakusima kandi nakwibaza mnono Erizoba bikiriza umuri Kristo bari kwijuka amazaro ga Yesu Kristo ari cyamusona Holy Spirit Fire Church umuri isingiro bashabo kugira makagatebe kine ngo abo kuba minji gashenyukire ahabwo kurwanangana. Ori kwebembera Chamsoni Holy Spirit Fire Church nagira ngo nibasima Ruhanga ahabwo muri mogwenjiri ya Kristo iriyo nehindura magaraga bikiriza. Kasanga umushinja y'Imana nyegesa mukazi korobero mu umushinja we kandi n'abana ngemye tukureba mu barobera bazire babo kandi nenta maze tukurisa kureba muzorobera bahereza baje kandi bakejumba kumanya ikigambo cya Ruhanga ahabwo kuba nicyo kiri kutwijura kandi kikaba aricyo cyakora mu muhango muri twe cyokore washoma Tito eshuri ibiri umushororongo gwa kabiri najya ngo abaguse mureke bikusinza muten abanayima bakikura mutwaze mutyo mwegese abakazi bato okukunda babi babo na no kuhabura abana babo
mbwene kindi kinkwenda kuhabura eminyeto umuryo gw'umwaka wo gutwaza futandika ninje habura kugira ngo yitwaze John Bantu kandi ehamere aharukiri kandi ehamera kigambo cyarahanga kugira ngo nyince kare egire kintu ekiyaba aba bageraho no kukumba hamwe no kuzaguza no kusima mukama. Amakuru agasha kwa Abraham Muganzi, Maika Twachire na Anita Tukunda.